Ayikapheli ke lapho kube sekufika Mshengo, angithi lo jaha walapha yamacetsheni phansi kwaShifu Mshengo. Wase Mshengo uthi lo jaha mangiva bathi lo jaha kuthiwa kubite ukuthi okwenda ini lapha ayofunela abantwana titembu lapha emphakathi. Ngathi kusenjalo Mshengo wathumela indvuna yasemacetsheni yayotshela Mamba ukuthi woye Mamba konke lokufuna la Ndlungulu sicela ukuthi ulethe tinkomo letisihlanu nelicala lekushaya inkosi. Licala ke lelendeka likake liteko lapha emphakathi. I've checked that. Alikake liteko. Bambita bayombuta ukuthi kwendekeni wabaqhazela. Wababuta futhi ukuthi sisecaleni yini bathi asikho ecaleni sitokubuta nje usichazele sikwendekeni. Kodwa as I speak bathide kwashaya August angakalethi tinkomo leting5 nalo lilahle emhlane. Ngiyaphinza. Lo baba wakaMamba utshelwe ukuthi kwashaya August angakalethi tinkomo leting5 nalo lilahle emhlane. Ngiliphi lelicala lengidliwe ngilo ngiyabuta kude licala litekiwe. Wendeni wale kukhothamela lenye inkolo. Yemshengo. Yemntwana Nkosi, yemntwana Maguga. Wendani Nkosi mawenda nje? Wendani? Wendani? Wendeni lo mntwana ebani lothi akhiphe inkomo letisihlanu? YeMaswati. Uma niyekela lendzaba le, ningemi naMamba. Unibokwathi ukuthi umphakathi ngemphakathi kini. Niyawukhokhiswa tinkomo letisihlanu ngekuthi nende indvo lengathobeli imisimeto yabo. Awungakhumbula. Lapha etulu esiteki ubheke kumaphungwane. Ngukhohlolani lo mphakathi. Wenze kumaphungwane ubhekele. Chief waleyo ndzawo leyo ubite bonke abafundisi. Chief wathi abeme phambi kwakhe ngathi walanza neliphoyisa. Wathi abeme phambi kwakhe baphakamise isandla abafundisi bendzawo bafunge ukuthi bayawukuthobela konke lokutawushiwo ngiShifu phansi kwalomphakathi. Yinto lendeke 2 weeks from now. Usuke nje maphungwana uchubeke ubhekele lo Chifu ubite bonke abafundisi balamangweni. Wasulanza liphoyisa naleli phoyisa inkhebelele. Liyasuka lapha alathi nokuthi liyofungisa ini. Liyofungisa abafundisi ukuthi konke lokutawushiwo ngiShifu. Lo Chifu lo yebo lo niyanguva ukuthi ngithini lo Chifu lo ya ngiyawukhipha ngalinye la. Wathi abaphakamise isandla bafunge ukuthi konke lokutawushiwo nguye la babafundisi batawukwenda. Bafundisi bathi sicela kuyoyicabanga Chifu. Asali kufunga ukuthi sitawukwenda konke lokushoko sicela kuyoyicabanga. Bahambe ngalelo. Wakwata keja wabanqumela gwayi ukuthi babuya nini betato ufunga bonke bafundisi bale. Lalelane Maswati. Swaziland is under attack. Umbuso wamSwati ufikile. Bambhala ke labamatiko lo Chief sebaqalene kusho ukuthi ngibani. Nginitshela indvo leyendekile. Ngitsini Maswati? This battle we have to fight. This is a battle of our survival. Bukhosi butele businyathela busebenzisa lama institutions abo Chief. Lokwendeke kuMamba kusho ukuthi wena ude umuti. Labathi bathunywa ngumSwati bangafike bathatha imbuti bayibulale. Ngeke ubaphikise leli khaya labo. Leli gede laMamba balephula baboshwa. Ngoba ude umuti lo wakhile walo babe lothume laba. Kungako naye athi konke kwenkosi. Benda lokhu nje badimanda kuyawungena bagilatika sekufuneka inkomo akukangena inkosi ekhaya layo ngoba likhaya lakho ude. Ungamuva nje Ramaphosa angene emtini webantu
athi ngidawungena ngengane mawungakangeni wena ngeke usaphila kuleli ngiliphi live la kwentiwa lokho khona ngaphandle kwala lalelana eMaswati umhlolo lo inyoni ngiyabonga lalela ke Mshengu awucala ngawe nje phuma kule ngqondo yokucabanga ukuthi unguNkulunkulu ngiyakucela Dlamini wekunene phuma enakule ngidakutshela kona Mshengu this is a revolution if you fail to understand me this is a revolution Mshengu hlonipha emalungelo ebantu hlonipha emalungelo ebantu yekela ukugcilata eMaswati evenlawo asikahlale eplazini lakini la umendani lo mama umendela ngisikashi mamba akhondile wawungamvumeli ngani ukuthi ngeke ukhonde kulelive lapha emacetsheni mangabe ukhonde sekunguwe chief ucabanga ukuthi utawukwenda lokwentiwa ngibabo wakho maka eVictor bomthuso ucabanga lokho ucabanga ukuthi utawukwenda lokwendiwa ngibabo wakho uma eVictor laMaswati awahlalisa esigangeni utawukwenda nyalo nga2025 over your dead body get my message loud and clear ungeke laMaswati wagcilate ngendlela lagcilatwa ngayo ngibabo wakho we will not tolerate that nonsense we will not tolerate that nonsense Maswati ngicela kunitshela lapha kaMkhweli I think in 2016 2017 lo munye babe lo wakhinyateka ngikhohlwa igama lakhe ufelwa ngitsatse wabo kani ungibhuti waMshengu wala ungibhuti wamahlabandzaba wala Mshengu kuthi lo babe angcwabe lesihlobo sakhe lakhaya wangcwaba lo babe ngoba vele lo muntu usihlobo sakhe wakhile kusekhaya Mshengu ngangikhona wabita lo babe lo mdzala lokhulile lohamba kanje wamhlalisa center lapha esibayeni nathi sikhona wawumbuta ukuthi wena ungcwabile nini lapha wathi lo babe ngicwabile wathi lisondo lelitako lingashayi ungakamgubhi lo wamuntu nganathi indlebe tamnathi kusho Mshengu asho kusakhamisa kaMkhweli wathi lisondo lelitako ngithi kuwe nawe bandlancane namsive sakaMkhweli lingashayi angakamgubhi lo wamuntu I think about 2016 2017 ngakwata ngathi uthini Mshengu uthi akuyogujwa lapha besiyongcwaba khona kuyogujwa umuntu walakhaya udanitshela lo babe ukuthi ngasuka lapha ngemoti ngaya lekakhe ngawohlala naye phansi ngangasilunga leParliament ngasilona ungamgubhi kodwa into lota uyenda nanayi senda yona until wagcina angakagujwa ngibuya khashana nekusita eMaswati agcilatwa ngini we don't accept that nonsense and Maswati it's your responsibility not to accept this nonsense